Aji sayang. Neng Kiki cantik. Oke, kaleresan itu pun biang Mama Mimin Mintarsi ya. Mama Imas Mintarsi itu teh legendnya ucu kasepuhan pokoknya senior mamahnya, pokoknya mah kasep lagi parantos pisannya. Ayeuna mamah penerusna ucunya hayu. Mama mah pecinta lagu jadul ucu, lagu-lagu baheula cek mamah mah bahasa mamah mah. Janten mama mah tinggal witan talaktir mulai butut. Itu lagu jadulnya. Ayeuna ge goyang Karawang lagu jadul ucu. Bibir merah setengah jadul. Rada palih dia bibir jeding macu. Nya tah ayeuna mah sati saparantosna bibir merah urang lajengkeun kana goyang Karawang itunya. Sejamana Mamah Imas Mimin Mintarsi nya. Lagu kapungkur pisan. Dar minantu. Kemon. Malam minggu malam panjang rame dina karyaan aji balandongan gerhiburan urang Cimareme marlohong wae cu jangan prai neng Kiki cantik lir ti berang ayo cu. Iha, alaminan tuh. Kaparayun orang Cimareme. Panjang rame dina karyaan eta balandongan berhiburan jaang ngeprai liar di berang tukang kendang mani ngoncang dan dina ujang lenjang aduh pinggulna goyang goyang na goyang Karawang goyang Karawang goyang Karawang goyang Karawang kasohor menarik tukang bajidor digoyang boleh dipegang jangan goyang boleh ya usah dipegang jangan aduh kita gutak kita yang kita mata tipe goyang kekencangan goyang mata keedanan. Kapayun cenah minantu. Iha ucuk. Ala neneng. Kapayun neng Kiki. Mama Imas sayang. Malam minggu malam panjang rame dina karyaan balandongan berhiburan jangan karir bergerak kendang mani ngoncang nantina ujang lenjang aduh pinggulna goyang goyang na goyang Karawang 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 eta goyang Karawang kasohor panarik tukang bajidor dipegang boleh dipegang jangan nggak usah dipegang jangan aduh kita eta gotak kita mata tipe goyang-goyang kekencangan goyang mata keedanan
itu backing vokal atau tapi backing nanahawan anu gitu teh. Backing Mas soda, Batavia. ah.